Кашне ялын палы чинны зембур. Кам районда ырыш сембе палырна, Кам республика шершив ецінче шайынчех пызық хизепе девишня. Кычал мухтавла ендештен шулдалыгенче порин ятнедяса илеш. Ельчик районенче ширикле шыхальде самохран Петр Перепелкин фронтовик ячебе ялды школ шурчишинче азынухами ушреш. Ага чи хумханулы самант. Паянданы пирен школ шурчишинче Петр Алексеевич ячебе азыну хами буля. Петр Перепелкин шириклі шохалди сакыра жалы хрещен жемгенде журалзайысына. Пиллік паллы баш кулбадерні хышын херехвишіміш шулда вунды хырды гача вұржа дұқсағайна. Евр минометсен гвардии бригады еженде Брянск, Прибалтикын пірремішпе иккіміш, ундан Ленинград тада Украинын пірреміш фронтжесенде булна, Берлина житні. Шабы жүзенде хастарлықшын херлі жолдар орденебе тірлерен медальзене, тада шиджі хучен Иосиф Сталинын тавжирывне девішні. Петр Алексеевич хойн осхагалебе пулдаролы кебе шидене весембе бирим пурнышратарын ерхаварны. Оны мінде пуштаят бар. Мухтавлы индешсене лана срадыца, весене чесене малла тысмадыржар. Петр Алексеевич Хузан университетенже физика-ба математика факультетне бедерні ғышын, шүрі мәрі яғын Рашейін ядерлы центрінже ешлені. Инженер пайбушлығы бұлна. Тован шыршывын хюделевне, ширитлеге сенебе, пиден умай, хойн войне халне, шеллемезір ішлене. Шарымбеге пиден умай тәпчевежі земектерзе хойне жебе, тәпчевежі земектеріне шарғодар ұтла яғын, наука жеземширза каларна. Атом енебе биде бұзып пәлдерішлі бір болжуклазарларны жын барашы ғандынашат премия, Ленин премия лауреатіне. Елчік районенжен дұқны хизеплі ұсчаға чываш енен мұқтавлы жиннезен кенегене кәртні. Ендешізім варағына шинлы хышын тада халық шындуны жезем жын хизеплеші. Петр Перепелкин шириклі жығал историне дедіпчені. Бұл келече яланақ ялдырық жүретші, шылағаятшы бұрмаяқ, шырмазым дұрып ұтса жүретші, шензембе қалажатшы, бұрмай кулатшы бұл. Сымахмай Петр Алексеевичен Иннокентий жолледе паллы ысчақ, математика наукизен кандидатжы бұлна. Ендешізем візен ячысене яланақ асрадыца бұрынеш. Чувашин Галарым Вали Алексей Енейкин, Петр Никифоров.